Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Urukiko rukuru rwa gisirikare Kinshasa mu murwa mukuru wa Kongo uyu munsi ruratangira kuburanisha urubanza ubushinjacyaha bwa gisirikare buregamo Joseph Kabila Kabange wahoze perezida w'iki gihugu. Ibyaha bishamikiye kuregwa kuba muri M23. Ntabwo bizwi neza niba Kabila wagarutse mu gihugu cy'akajya mu gice genzurwa n'inkeke maze M23 aza kwitaba urukiko. Byiteze uko ashobora kuburanishwa adahari, aho nabwo atabonetse ngo yisobanure ku byashinjwaga. Muri urwo rubanza Kabila aregwa ibyaha birimo gufatanya n'umutwe wigometse, ubugambanyi ku gihugu, guhishingiro kwigomeka, iyicarubozo, kwica hakoreshejwe amasasu, gufata ku ngufu mu mujyi wa Goma, guhungabanya amahoro, gufata abagore ku ngufu n'ibindi. Ibyaha byose bimwe muri byo bihanishwa igihano cy'urupfu mu mategeko ya Kongo Kinshasa. Bimwe muri ibi birego byari byatangajwe mu gikorwa cyo kumukura ubudangarwa muri Sena y'igihugu, bishingiye hanini ku birego bishinjwa umutwe wa M23 n'ubuhamya bwatanzwe n'imfungwa ya leta ya Kinshasa yitwa Eric Nkuba Marembe. Umwaka ushize Nkuba waza akorana hafi na Colonel Nangu ukuriye FC M23 akatirwa gupfa kubera kuba muri M23. Ubucamanza bwa gisirikare bwavuze ko mu rubanza rwe kuba yavuze uburyo Kabila na Nanga bacuze umugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi, ishyaka PPRD rya Joseph Kabila ryagiye ryamagana ibirego byose aregwa, rigaragaza ko bishingiye kuba adashyigikiye uko wamusimbuye yitwara mu bibazo byugarije Kongo Kinshasa. Kuri uru rubanza rutangira kuwa gatanu, Ferdinand Kambere umunyamabanga wa PPRD yanditse ku rubuga rwa X ko nta ruhare n'igikorwa cy'ubucamanza butabera, ko ari igihe itegeko rihana rihinduka intwaro ya politiki. Ati ruje mu gihe ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo bucitse intege muri politiki na diplomasi, buri gushaka guhungenza rubanda imbere kugamburuzwa kabiri. Aha yavuga ku masezerano ya Washington na Doha, avuga ko Kinshasa yemeye kubera intege nke z'igisirikare no kwemererwa n'umutwe witaguye iterabwoba n'igikoresho cy'u Rwanda. Perezida wa Kongo yagiye ashinja Kabila igihe yavuye muri Kongo ko ari we muntu nyakuri uri inyuma y'umutwe wa M23. Nyuma Kabila wari yagiye muri Afurika y'Epfo ko agiye kwiga, yatangaje ko yaza kuba afasha M23 ibintu bitari kuba bimeze uko biri ubu. Nyuma yo kugaruka ko muri Kongo mu mpera za Gicurasi umwaka muri Kamena yakora ibikorwa bya politiki mu mujyi wa Goma na Bukavu, icyo gihe Kinshasa habaye ibikorwa byo gufatira imitungo ye n'amazu, kumwambura ubudahangarwa no kwihutisha kumukurikirana mu bucamanza. Abitabira ibiganiro bya politiki yakoresheje Goma na Bukavu bavuze ko Kabila yifuza ko ibiganiro bihuza abanyekongo bose mu gushaka umuti urambye ku mutekano muke mu burasirazuba n'ibibazo bya politiki ya Kongo muri rusange. Kabila aramutse ahamijwe ibyaha aregwa ashobora guhanishwa igihano cy'urupfu. Umwaka ushize abakuriye FC M23 na Colonel Nanga, Jean Sultan Makenga na Bertrand Bisimwa bakatirwa gupfa n'urukiko rwa gisirikare Kinshasa. Nanga yavuze ko baciye urwo rubanza bazasaba imbabazi mu biganiro birimo guhuza M23 na Kinshasa Doha. Kimwe mu by'umutwe usaba leta no kuvanaho ibyo bihano wakatiye abakuru bawo. Nasimbukiye muri Kenya, abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika. Manitwa Perezida Amerika Donald Trump yategetse abanyakenya bashaka viza zo kujya muri Amerika kujya bagaragaza imbago ntembaga bakoresheje mu myaka 5 ishize. Ambasade ya Amerika muri Kenya yasabye abaturage ko bajya bavugisha ukuri kandi ukagaragaza izo bakoresheje zose udaciye ku ruhande, yaba Facebook, Twitter, Instagram n'izindi. Abategetsi ba Amerika bavuze ko guhisha amakuru ku mbago ntembaga bakoresheje mu myaka 5 ishize bishobora kukwima amahirwe yo kujya muri Amerika yabo ukibisaba cyangwa se mu gihe kizaza. Abanyakenya basaba viza barasabwa kwerekana email bakoresha ndetse na telefone zabo, ariko babujijwe gutanga ijambo ry'ibanga cyangwa se password. Kugenzura imyitwarire y'abantu ku mbago ntembaga bashaka kujya muri Amerika byarutse muri 2019, ariko Perezida Trump agarukiye ku butegetsi mu kwezi kwa mbere umwaka byarakajijwe. Amerika yasabye ko bashaka kujya badakwiye guhimba amakuru atariyo. Perezida wa Amerika avuga ko igihugu kitagira imipaka kitabaho, agashimangira ko iyi gahunda igamije gukaza umutekano w'abanyamerika. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banatwaza n'umunyamabanga wa leta ushinzwe akarere ka Karamoja Madame Agnes Nandutu yabwiye urukiko ruca imanza za ruswa ko mu mabati 2000 ashinjwa gutwara byari bifite ishingiro ko yajyana ngo yahaye abaturage yari ashinzwe kuvugira abakinnyi bari barasenyewe n'ibiza. Aya mabati yarikokereje muri Uganda yatanzwe n'ibintu bya Minisitiri w'Intebe. Abategetsi bamwe barayagabana barayatwara kandi yaragenewe abakinnyi muri Karamoja. Ni mabati yafungije bamwe mu bayobozi, ariko kandi yari abavuze ko bayahawe ku ngufu babwirwa ko ibiro bya Minisitiri w'Intebe byabaremeye amabati. Madame Nandutu avuga ko igikorwa yakoze yakabaye agihemberwaho gufungwa kuko yajyanye kuko ariko kayaha abakene bahuye n'ibiza, agasanga kumufunga ari ugusobanura nabi iki kibazo. Minisitiri w'Imari muri Uganda Mathias Kasaija waherutse gusaba inteko ishinga amategeko kuziho bagatwara amabati abarirwa muri 500 ahari kuko ngo yahigejeje ngo yarabyutse asanga iwe hari amabati. Ati nubwo mwambamba umenye ko muzaba mubambye umuntu w'umutagatifu utariho urubanza. Madame Agnes Nandutu yavuze ko amabati yagaragaye nk'ayakoreshejwe nabi kuko yatinze kuyatanga kubera ko yari arwaye, ariko arahirirenga ko nta rimwe yigeze agurisha cyangwa se ngo arihe bene wabo, ngo yose yahaye abaturage bakiniye mu karere ka Bududa. Hagati aho kandi umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yagaragaje ko adashaka u Rwanda na Kongo Kinshasa bijya gushakira igisubizo cy'ibibazo by'umutekano muke muri Kongo, Washington cyangwa i Doha bisize akarere biherereyemo. Uyu musirikare usanzwe uri umuhungu wa Perezida Museveni abinyujije ku rubuga rwa X yavuze ko batari cyangwa se Amerika bidashobora gufatira icyemezo ibihugu 9 bya Afurika bituranye na Kongo, ndetse ko ibyo bihugu bishobora kuba bifiteho ikibazo. Ati Washington na Doha ntacyo bivuze hatarimo EAC na SADC. General Muhoozi bundi butumwa yagaragaje ko amasezerano y'amahoro akomeje gusinywa n'impande zifiteho zihuriye n'ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo yakabakirirwaho umukono i Kigali, i Kampala se
cyangwa se Kinshasa wo kujya gusinyirwa mu mahanga. Ati akarere k'ibiyaga bigari rwose nikagikeneye amahirwe yo kwifotoreza mu mirwa mikuru yo mu burengerazuba bw'isi. Icyo dukeneye ni amasezerano nyayo yasinyiwe Kampala cyangwa se Kigali, byibuze si Kinshasa. Uyu musirikare yatangaje aya magambo nyuma y'uko mu kwezi gushize leta y'u Rwanda n'iya Kongo Kinshasa basinye amasezerano y'amahoro yashyiriweho umukono wa Washington muri Amerika imbere y'abategetsi ba leta z'ubumwe za Amerika. Kinshasa kandi mu kwezi gutaha kwa Kanama ishobora gusinya amasezerano nk'ariya na M7 turi Doha nyuma y'ibiganiro impande zombi zimaze amezi agera muri 3 zigirana mu murwa mukuru wa Katari. Ni amasezerano agomba gukurikiza amahame y'ibanze aganisha guhagarika intambara impande zombi zashyizeho umukono muri uku kwezi. Muhozi cyakora yashimangiye ko igisirikare cya Uganda UPDF rwose kitazi kandi kitubaha amasezerano y'Doha. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikire hundi abanyamakuru bakoze ba muri no barandika. Natwe shoferi batatu batawe muri yombi bakekwaho gucuruza abana bavanye mu Burundi bajyana muri Tanzania. Ibinyamakuru bya Gitega byavuze ko abana bafatiwe mu modoka minibus yerekezaga muri Tanzania kuwa mbere bagera kuri 50. Nta n'umwe muri abo bana wari ufite ibyangombwa nk'uko ikinyamakuru SOS Mineke yabyanditse, ndetse ngo benshi babaga muri komini Karusi yo mu ntara Gitega. Abategetsi mu ntara Burungi hano imbibi na Tanzania basabye ko abashoferi bahanwa byanukiriye kuko bashaka kujyana umucakara w'abana b'Abarundi ndetse babasubiza mu miryango yabo bizeze ko bazaba bufasha. Hagati y'impunzi zibarirwa muri 300 z'Abarundi babaga muri Kongo Kinshasa zatabutse mu gihugu zibakoze ikiwe n'inzara n'umutekano muke muri iki gihugu. Abo bose bari bamaze imyaka n'imyaniko mu nkambi za Murungwe, Rusende no mu nkambi yakira abantu by'igihe gito y'Akavimvira mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Bamwe batanze ubuhamya ku mpamvu bagarutse mu gihugu bavuze ko bazi neza ko cyatumye bahunga kigihari ariko bahitamo kugwa mu Burundi aho kwicwa n'inzara bakwakanyaga mu nkambi za Kivu y'Amajyepfo. Izo mpunzi zavuze ko zari zimaze kurambirwa uko abana bazo birwaga basabiriza mu mihanda ya Uvira bagiye kwicwa n'inzara kuko PAM itagitanga ibiribwa ku mpunzi. Naho hanze mu kwezi kwa cyenda Ubufaransa buzemeza Palestine nk'igihugu cyigenga nk'uko byatangajwe na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Buzaba ari igihugu cya mbere ugize G7 bikoze ibi. Mu butumwa yakize kuri rwa isi Macron yavuze ko Ubufaransa buzabikora ku mugaragaro muri nama rusange runizabera New York. Ati igikenewe byihutirwa ubu nuko intambara muri Gaza irangira abasivile bagatabarwa, amahoro arashoboka. Dukeneye ihagarikwa ry'imirwano aka kanya n'inkunga nini kagera ku bantu ba Gaza. Abategetsi ba Palestine bishimiye iki cyemezo cya Macron mu gihe Benjamin Netanyahu minisitiri w'intebe wa Israel yavuze ko byari igihembo ku iterabwoba nyuma y'igitero cya Hamas kuri Israel cyo ku itariki 7 Ukwakira mu myaka 2 ishize. Amerika yamaganye cyane ibyatangajwe na Perezida Macron. Ushinzwe ububanyi n'amahanga bwa Amerika Marco Rubio yavuze ko icyo cyemezo kitarimo kwigengesera. G7 ni itsinda ry'ibihugu bikize birimo Ubufaransa, Amerika, Ubwongereza, Ubutaliyani, Ubudage, Canada n'Ubuyapani. Macron yavuze ati mukuri ko amateka nyayo n'amahoro arambye muri Burasirazuba bwo hagati nafashe icyemezo ko Ubufaransa buzemeza leta ya Palestine. Tugomba no kwizeza kwambura intwaro Hamas, kugarura amahoro no kongera kubaka Gaza. Amaherezo tugomba kubaka leta ya Palestine tugafasha kwikomera ikemera ko yamburwa intwaro kandi nayo ikemera Israel. Ibi byagira uruhare mu mutekano w'Uburasirazuba bwo hagati bwose n'ayandi mahitamo. Kuri iyi nyandiko Macron yashyizeho kandi ibaruwa ijyanye n'iki cyemezo cye yandikiye umukuru w'ubutegetsi bwa Palestine Mahmoud Abbas asubiza Macron wungirije Abbas Hussein al-Sheikh. Ati umwanya urerekana ko Ubufaransa bushyigikiye amategeko mpuzamahanga n'uburenganzira bwo kwigenga ko abaturage ba Palestine no kuba kwa leta yacu yigenga. Hagati aho Netanyahu yanditse ku rubuga rwa X ati twamaganye bikomeye icyemezo cya Perezida Macron cyo kwemeza leta ya Palestine iruhande rwa Tel Aviv mu y'ubwicanyi bwo ku itariki 7 Ukwakira. Leta ya Palestine muri ibihe baraho guhagurukira ngo basenye Israel ntiyaba ariyo ko muhora iruhande rwacu. Reka tubivuge neza, abanyapalestine ntabwo bakeneye leta iruhande rwa Israel, turifuza leta itari Israel. Hamas yatangaje ko icyemezo cy'Ubufaransa ari intambwe nziza mu cyerekezo cyiza. Izo bihugu byose by'isi bikurikiza Ubufaransa. Kugeza ubu leta ya Palestine nk'igihugu cyigenga yemerwa n'ibihugu birenga 140 mu 193 bigize umuryango Loni. Ariko Israel n'inshuti zayo nka Amerika, Ubwongereza n'ibihugu bigize G7 ntabwo byemera Palestine nk'igihugu cyigenga. Iburayi niho hari ibihugu bike byemera Palestine nka leta yigenga. Ibyo birimo Espagne, Sweden na Ireland. Mu gukinga ku 1948 mu ntambara ya mbere ya Intifada, Yasser Arafat wayoboraga ishyaka Palestine Liberation Organization yatangaje ko Palestine ari leta yigenga ifite Jerusalem nk'umurwa mukuru. Ibyo yabikoreye yarije muri Algeria, niyo kandi yahise igihugu cya mbere cyemeje Palestine nk'igihugu cyigenga. Muri uwo mwaka kandi 1989 ibihugu byinshi bya Amerika y'Epfo na Afurika birimo n'ibyo mu karere nk'u Burundi, u Rwanda, Kongo Kinshasa, Uganda, Tanzania, Kenya na Ethiopia n'ibindi byahise byemeza leta ya Palestine. Mu ntambara irimo kuba ubu, Israel yagabye ibitero muri Gaza mu kwihimura ku cyo Hamas yagabye muri Israel ikica abantu 200 igatwara ubunyago bane 51 hari mu Kwakira mu myaka 2 ishize. Kuva Israel yatera muri Gaza abantu 59 bamaze gupfa nk'uko bivugwa na Minisiteri y'Ubuzima yaho. Igice kinini cyane cya Gaza cyahindutse amatongo n'umuyonga kwera ibisasu bya Israel. Imiryango ifasha ishinja Israel igenzura amayira yose yinjira muri Palestine kubuza ko inkunga ibageraho. Israel igashinja Hamas ko ari ibitera. Hanyuma ku musozo, inzu nziza ishinzemo ibendera ry'igihugu, imodoka z'agaciro zifite plaque z'abadiplomate, amafoto macurano manini ari kumwe na Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde
byari bihagije kugira ngo umugabo amare imyaka 8 ari ambasaderi w'ibihugu bitabaho. Polisi ibarirwa mu gace ka Ghaziabad hanze gato y'umurwa mukuru Delhi yavuze ko umugabo w'imyaka 70 yashutse abantu akabatwara amafaranga babwira ko yagariye mu Buhinde ibihugu bya Seboga, West Arctica ndetse na Purubia Rondonia akabizeza akazi mu mahanga. Uyu mugabo yizezaga abantu batabashaga gutahura ko ibyo bihugu bitabaho ko bazabashakira akazi cyangwa se bizaza ibihugu bindi by'inshuti y'ibyo ngibyo yarahagariye i New Delhi. Ibihugu yita ibihugu ni uduce duto turi mu bice bitandukanye by'isi ubwatwe twifata nk'ibihugu, ariko ni uduce dutemewe n'igihugu na kimwe cyangwa se urwego runaka ku isi nk'ibihugu byigenga. Polisi yavuze ko uyu mugabo yatangiye kwita ambasaderi nibura kuva 2017 ubwo avuga ko ahagarariye igihugu cya West Arctica agahera aho ngaho yagura ibikorwa bye. Ako gace ka West Arctica kasohoye itangazo kavuga ko uwo mugabo wafashwe kamuzi kandi kuva 2016 nyuma ko gahaye impano kamuhaye izina rya Honorary Consul to India, ariko katigeze kamuha umwanya w'ububasha bwa ambasaderi. Uwo mugabo wafashwe yakoreraga mu nzu yo guturamo yakodeshaga afite n'imodoka z'agaciro zifite plaque mpimbano zihabwa imodoka z'abahagarariye ibihugu byabo mu Buhinde. Mu nzu ya polisi yavuze ko yafatiye miliyoni 4.5 z'amarupiya akoreshwa mu Buhinde, no kuvuga nibura 52 by'amadolari y'Amerika n'andi mafaranga yo mu mahanga. Imbere muri iyo nyubako polisi yasanze amafoto macoro y'uyu mugabo asa naho ari kumwe na bamwe mu bategetsi b'ibihugu bizwi ku isi, pasiporo mpimbano na kashenshurano za Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubuhinde n'ibiro by'abinjira n'abasohoka byaho. Uyu mugabo akekwaho kandi gukoreza ndonke ry'amafaranga abonetse mu nzira mbi agakoresha kompanyi z'i mu bindi bihugu muri icyo cyaha. Ubwo nta cyarayitangariza ku mugaragaro ku byaha aregwa. Ikinyamakuru India Today cyavuze ko uyu mugabo yavukiye mu muryango ukize kandi yize ubucuruzi mu Buhinde n'London mu gihugu cy'Ubwongereza.